any mention in the Holy Da li Quran se igdje spominje u časnom Kur'anu ili hadisima da je časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem putovanje Miradž bilo samo duhovno ili je bilo duhovno i tjelesno? Da, razumio sam njeno pitanje vrlo jasno jer je ovo pitanje postavljeno meni puno puta. Fizički Miradž se ne može dogoditi. Materijalni Miradž je nemoguć. Prema Kur'anu Bog je bio s njim gdje je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio i on ga je odveo do te destinacije. Da li on trebao da vidi Boga na kraju putovanja kad je Bog bio s njim svo vrijeme? Ovo nam pokazuje da je metaforično i njegovo tijelo se nije pomaklo u duhovnoj direkciji. Prema časnom Kur'anu Bog je svuda oko nas, iznad, ispod, lijevo, desno, naprijed, nazad. Gdje god se okrenemo vidimo Boga. His body could not have moved in the direction of his spirit which surrounded him. According to the Holy Quran, God is all around us, above and below and right and left and front and back. Whichever way we turn, we see God. So in which Onda u kojoj direkciji je trebao da odleti, sa bilo kojom fizičkom direkcijom bi se kretao, odmicao bi se od ostatka Boga. Pokretati se prema jednoj tački prema Bogu, a ostaviti ostale koje nas okružuju je naivno razmišljanje. So this concept is so naive that when you understand its naivety, Kad ovo shvate, onda nije samo naivno razmišljanje, već je i glupo. Ne može se dogoditi. Fizičko putovanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je samo žalosno razmišljanje nekih učenjaka i masa koji ne razumiju Božju prirodu. ignorant mullahs and masses who do not know the nature of God at all, who do not pay attention. Ne obraćaju pažnju na ajete iz časnog Kur'ana koji govore u vezi ovog putovanja. Sada na kraju, da budem vrlo kratak, ja ću navesti samo jedan ajet i osoba koja je postavila pitanje neka dobro obrati pažnju na poruku ovog ajeta. The Holy Prophet says, "Ma kalakal fuadu mara." Časni Kur'an u istoj priči u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem putovanja kaže: Srce od razuma nije reklo laži u vezi što je razum vidio, a ne šta su oči vidjele. Mentalni imidž, moć srca i uma. Oni su vidjeli nešto, mi nismo. To nije fizičko viđenje Boga. The vision of humans can imagine anything. Nego vizija o njemu može biti bilo šta. Ali šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamislio nije bilo pogrešno. To je bila istina. Zato na tom putovanju, takozvanom fizičkom putovanju koje mi vjerujemo da je duhovno putovanje, mnoge stvari su predskazane koje su se ispunile. Znači, otvarajući sljedeće događaje presude iz časnog Kur'ana je dokazan da je ispravan. Was correct. Šta je god njegov razum vidio, srce i razum je bilo ispravno. Šta je vidio i rekao u vezi budućnosti Islama je dokazano da je istina sa budućim događajima. Ovo je ukratko odgovor, ali postoje više detaljni odgovori koje sam dao. Nadam se da ćete dobiti ove kasete da preslušate. The person will have access to these cassettes.